پس از یک ماه اول مرگ از کرونا، بالاخره مقامات تاجیکستان با وجود آن در کشور اعتراف کردند. این اعتراف بمب ترکیده میماند که صدایش در شبکه‌های اجتماعی تا هنوز شنیده می شود. در حال بعد اعتراف مقامات کشور، سایت واردومترس که آمار دقیقه به دقیقه کرونا را پیگیری میکند، تاجیکستان را در رویخطش جای داد. رسانه‌های تاجیکستان و منطقه هم امروز مثل روزهای قبل پر از خبرهای وابسته به کووید 19 بودند. خبرگزاری دولتی خاور زیر صفحه خبری فوری نوشت که در نشست نوبتی ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا کووید 19 برگزار گردید. در جلسه تاکید کرد که طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان 29 اپریل سال 2020 15 حادثه تصدیق شده بیماری سرایتی کرونا کووید 19 از جمله در ولایت سوخت 10 حادثه و در شهر دوشنبه 5 حادثه از نمونه‌های بیولوژی حادثه‌های گمانبر به قید گرفته شده است. رادیوی آزادی می‌نویسد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به خبرنگاران هشدار داد که برای پهن کردن معلومات ناسنجیده درباره سرایت کرونا آنها را به دست مقامات حفظ حقوق می‌سپارند. خبرنگاران باشند میگویند مسئولان به سوالهای سری وقت پاسخ نمیدهند و این وضع باعث به سر و صداها در بین جامعه شده است. رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبویف این را بی‌مسئولیتی افرادی دانست که در وزارت تندرستی در بخش اطلاع کار میکنند. فکر میکنم در شرایط فعلی پنهان کردن معلومات جنایت است. ما حتی با همکارانمان در وزارت تندرستی پیشنهاد کردیم که تجربه نشست‌های خبری هر روزه را راه اندازی کنند تا هر روز به خبرنگاران معلومات نو داده شود، گفت او. سایت مرکزی تحلیل آسیای مرکزی با استناد به یک منبعش در ریاست تندرستی ولایت سوخت اطلاع داد که در این ولایت 718 نفر به ویروس کرونا گرفتار شدند. این منبع گفته است به خاطر کمتر نشان دادن بیماران، طبیبان و بیمارخانه بردن بیمارانی حالتشان نه چندان وزنین خودداری میکنند و به آنها توصیه میدهند در خانه هایشان طبابت گیرند. ازیا پلوس گزارش داد که قریب نیمی داروخانه ها در شهر بوستان سابق چکالوسکی ولایت سوخت بسته بوده، در نیمی دیگرش قیمتی داروها به مراتب بالا رفتند. فروشندگان مغازهای خوراکواری بر ضمن نقاب همچنین عینک‌های حمایتی پوشیدند. پیام با اسناد به یکی از نزدیکان احسان الله خان کرامت‌الله‌یف، معاون رئیس شرکت آبی زلال خبر داد که او هیچگاه بیماری قلبی نداشته است. قبلا مقامات مرگ کرامت‌الله‌یف را به بیماری قلبی ربط داده بودند. منبع گفته است حالا کل خانواده‌های آنها به карантин شدید گرفته شده است. رادیوی آزادی از سخنان منصورجان عمرов سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی اقتباس آورده است که او گفته است بزرگمهر یارов از سلامتیش شکایت ندارد. روز گذشته در اینترنت دیدم و سردار مؤسسه را دعوت کرده درباره بزرگمهر یارов صحبت کردم. اساس ندارد و امکان دادیم که یارов به خانواده زنگ زده گوید که سلامتیش چگونه است، اظهار داشته است عمرов. رئیس هیئت مدیران بیمارستان ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده در صفحه فیسبوکیش نوشت که چند نفر از کارمندان بیمارستان ابن سینا نیز به این بیماری مبتلا شدند و در حال حاضر زیر مراقبت قرار دارند. او همچنین اظهار داشته است ما نیت داریم که از اول هفته آینده روز 4 می همه آمادگی ها را برای قبول بیماران عفونی به سامان رسانیم و اگر وزارت تندرستی لازم داند ما نیز به قبول بیماران عفونی آغاز خواهیم کرد. ازیا پلوس خبر داد که روز 28 اپریل همسر نویسنده محیدین خواجه‌زاد از بیماری التهاب شش پنومونیا وفات کرده است. وضع سلامتی خود ادیب 82 ساله معتدل ارزیابی می شود. او حالا هم در بیمارخانه ولایت سوخت بستری می باشد. پیام اطلاع داد خوابگاه دانشگاه دولتی خوجند با نام باباجان غفورов را که در میکرورایون 20 خوجند جایگیر است از دانشجویان خالی می کنند. قرار است بینای خوابگاه را برای جایگزین کردن افراد карантин شده استفاده برند.
ба тамоми донишҷӯён дар хобгоҳ амр шудааст ба ғоҷи худро ҷамъ карда хобгоҳро холӣ кунанд. паём ҳамчунин ба истинод ба манбаи дигараш навишт, ки донишҷӯёни курсҳои аввал, дуввум ва саввум дар тамоми кишвар аз фардо 1 май ба хонаҳояшон ҷавоб дода мешаванд. ахбор бо истинод ба манбааш дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар дод. рӯзи 3 апрел подполковник Шохрух Саидзода, президенти дастаи футболи Истиқлол ва сардори раисоти Кофтукови ҷиноии Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар беморхонаи Истиқлоли шаҳри Душанбе бистарӣ карда шудааст. манба гуфтааст, Шохрух Саидзодаро бо аломатҳои илтиҳоби шуш пневмония бистарӣ кардаанд, вале тибқи муқаррарот ҳамаи чунин беморон аз ташхиси коронавирус низ хоҳанд гузашт. радиои Озодӣ навишт, як бахши шифохонаи Истиқлоли шаҳри Душанбе ба гуфтаи мақомот аз беморони илтиҳоби шуш пур шудааст. дар паси дари бахши панҷуми бемористон навиштаанд, ки беморхона муваққатан бемор қабул намекунад. хабарнигорони радио шоҳид шуданд, ки чанд нафарро аз дарвозаи бемористони Истиқлол пас гардониданд. Азия Плюс бо истинод ба манбааш дар ҳукумат хабар дод, кормандони тиббии Тоҷикистон, ки дар тадбирҳои пешгирии вуруд ва паҳншавии коронавирус дар ҷумҳурӣ иштирок мекунанд, ба ғайр аз музди меҳнат иловапулӣ хоҳанд гирифт. ба иттилои манба, рӯзҳои наздик дар ин хусус санади дахлдор қабул мешавад. айни замон, ба гуфтаи манба, сохторҳои дахлдор ҳаҷми иловапулиро ба назардошти имконоти мавҷудаи буҷет муайян карда истодаанд. эҳтимол ба табибон иловапулӣ баробар ба музди меҳнаташон дода мешавад, таъкид доштааст ӯ. хабаргузории Авеста навореро нашр кард, ки дида мешавад гурӯҳи бозори корвони пойтахтро зиддиуфунӣ мекунад. манба навиштааст, тамоми бозорҳои ғайрухӯрокии пойтахтро барои 10 рӯз бастаанд. муқаддас Умарова, пизишки маркази ташхис ва табобати шифо дар шаҳри Душанбе, барои пешгирӣ аз шиддат ёфтани буҳрони коронавирус дар Тоҷикистон ба ҳукумати кишвар бо чанд пешниҳод муроҷиат кард. ҳодисаҳои рӯзҳои ахир ба мо бесалоҳиятӣ, карахтӣ, хунукназарӣ ва амалкарди ғайрикасбии Вазорати тандурустии кишвар ва афроди дигари масъул дар ин соҳаро нишон дод. дар ин робита иқдомоти хосеро барои берун рафтан аз вазъият пешниҳод мекунам, навиштааст ӯ. бонки ҷаҳонӣ ахиран дар мавриди вазъияти иқтисодии Тоҷикистон гузориши ҷадиде мунташир кард. дар ин гузориш гуфта шудааст, ки коронавирус метавонад барои иқтисоди Тоҷикистон биёншикан бошад. бинобар ин гузориш, ҳамагирии тӯлонмуддати коронавирус, таҷдиди таниш дар тиҷорати ҷаҳонӣ ё коҳиши амиқтари рушди иқтисодӣ дар иқтисодҳои бузурги минтақа аз тариқи коҳиши тиҷорат, сармоягузориҳои мустақим ва ирсоли пул бар иқтисоди Тоҷикистон таъсири манфӣ хоҳад гузошт. Азия Плюс навишт, ҳайати Созмони ҷаҳонии тандурустӣ баҳри муайян кардани вазъи марбут ба коронавирус имкон меҷӯяд, ки ба самти Тоҷикистон парвоз кунад. ҳайат имшаб озими Тоҷикистон шуда, кӯшиши парвоз ба Душанбе хоҳад кард. ин кори осон нест, зеро сарҳадҳо бастаанд. дар роҳ душвориҳо пеш омада метавонанд, лекин умедворем, ки ба он ҷо мерасем. вақте ки ба он ҷо расидем, дар ҳамдастӣ бо сохторҳои расмӣ кор хоҳем кард, то ки вазъ маълум шавад, гуфтааст ҳамоҳангсози дафтари кории Аврупоии Созмони ҷаҳонии тандурустӣ Дорид Нитзан зимни нишасти матбуотӣ. паём хабар дод, аз субҳи имрӯз дар паёмакрасонҳои Тоҷикистон матни ҳушдорӣ давр мезанад, ки дар он гуфта мешавад, сар аз фардо тамоми зангҳову паёмакҳо сабт ва пайгирӣ хоҳанд шуд. ин матн гӯё аз номи Вазорати корҳои дохила расонӣ шудааст, аммо дар сайти ин вазорат дида намешавад ва хабари расмӣ ҳам нест. дар ҳамин ҳол матни русии ҳамин ҳушдор аз номи Кумитаи амният паҳн мешавад. муҳандиси IT Парвиз Шокирҷонов гуфтааст, ҳанӯз дар Тоҷикистон имкониятҳои техникии ин кор вуҷуд надорад. албатта онҳо метавонанд зангҳои муқаррарӣ аз телефонҳоро гӯш кунанд, аммо сабти паёмакрасонҳо мисли WhatsApp, Viber, Imo, мессенҷери Facebook бе ҳамкории моликони ин паёмакрасонҳо тақрибан ғайриимкон аст. бародаро, сахт эҳтиёт шавитон. мана инҷо дута касал омадагӣ сахт вазъ бин
من این بانیتی شیخبرون در نکشاداست جون نیست گیرون برا افتاست من آرودم گشته اومد آبول بانیسه گشته اومد جون نیست کور اسیو قیزیقی نه خدا نگاه دارد منی اوهول من اینهو 10 کس به تلفن که دوست در نکشو دوست رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید رادیوی پیام علم فرهنگ نوید رادیوی پیام مشورت بحث گفت و شنید در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت